Ekipa, dobro večer. Evo, javljam vam se s jednog noćnog treninga. Upravo sam doživio jednu nelagodu koju vjerujem da velika većina vas poznaje, a radi se o, kako bi rekli po domaći, bolovima u slezeni ili službeno bodac. Nastaju ispod rebara i to je oštro probadanje koje je u razini jetre i slezene. I jedini način da ga smirimo je da usporimo tempo ili intenzitet treninga ili ga skroz zaustavimo dok se bol ne smanji. A znate li zbog čega dolazi do te neugodne boli? Najčešći uzrok bolova ispod rebara dolazi zbog neutreniranosti jer tijelo nije adaptirano dovoljno na opterećenje, a pretjerujemo sa intenzitetom treninga. Dakle, drugi problem bi bio taj da prije treninga konzumiramo previše hrane koja sadrži vlakne i masnoće, dakle probajte to izbjegavati. Jedan od uzročnika bolova ispod rebara može biti i nedovoljno zagrijavanje prije početka treninga, tako da hladni ulazite u trening i preintenzivno krećete u trening, tako da posvetite malo vremena i zagrijavanju. Izuzetno je važno da obratite i pažnju na svoju tehniku disanja, jer ukoliko je tehnika disanja loša i izvedba nam je loša, tako da dolazi do bržeg umaranja. I naravno, ako nismo zadovoljili tehniku disanja, postoji mogućnost da ponovno počnu bolovi ispod razine rebara. Ako ste danas naučili nešto novo vezano uz bolove ispod rebara i kako to prevenirati, zapratite me na mojem kanalu i vidimo se idući put. Laku noć, ekipica!